میوانی که مه ایرو هفسرو که هدف لشاخ استانبول فرهاد انجو کده همان دمیده پارلمانتری بریه شنخی بوجه میوان ما تو بخیراتی سابس بازیکن باش پیشیت باشی از بجوم دنوا سیاست و خبات و گرمگراهی که دنا رشا باشه بله aslında rastlıca demek ki derece xabatın heri piro asla jordam dimeşandın ve hele da kelejane ki baj İstanbul'da peyda buya de heri davide hafta çoğu de Kartal'da mitinge ki bir girsehi bir coş ما درباس کرد جبوه جی ام باشین و گرمای کرجانه ام باشین زودابو میتینگی که ها قرباله و چه نگرو بله aslında demek ki derece işte hem bermijara pandemi hem işte bizim pekutiye kulu ser hedefeti meşandın o به حقوقی کل هدف راستی هدف راستی وانتیته هنر کی گل بجم سر گل باندور کربون لبلدم به ام دروجه با هلبجارتنی دا د پیشه هلبجارتنی دا işte hem erişe kulu ser hedefi bektinu hem işte hevserokama pervin buldan da hela endamtiya komareda emi bxaxwe diyar bikin به sekdi جوشی که مازن کرد ناف geldi جبوه جی بگیرسه آره باشه مجرد محل به درس کردین لی امپر و نابینن الاستودیو در فتره که وها گیم جرات دست میاد که و بریا دای کو پارتیا و سر خاطر که حال بجاتن سر کوماری حال بتینا بر بجری و ندیاره اندامی و ندیاره نامزد ندیاره لی اصلا ببیجیم میره یانجینه yani rastlıca merajın heşme yani işte bir yere ki vasa takasma ne da le böyle peşniyari her izede le hela jne da peş dikemetine. Evvel nava halkı derdik peş ku namzet ve jimbe başa. Amvarın serlidan dersin kurmancı u zazakil dibistanam berdam ki hatta da isbatı HDP nerine HDP ser bir mesele bigişti çiye yani un ve ki vakit terfed dibinin ya vakit xapandın dibinin. Yani rastlıca em nikarim beji veki xapandın ki lebele em veki kemasiye ki her imazın deminine. Çünkü darxaza HDP de programa HDP da dersa bejim te zaman Kurdi veki hilbijer ben penasa kirin nine. Em dixazin Kurdi bibitin zaman پرورده و ببد زمان بجمت فرمی ام سروان هر دو دارخازا ام سیاست خود مشینن جبو ویجی ام خبات خود و کار خود مشاندن ده هلا بجمت پیواجه و چرا سرکنه دا عکپ جبو کو اشته ام هنه که ده هلا زمان دا ام گاف تا بجم بوی آوایی تفدیگرن پارجی به وی آوایی مثلا مقام دست کمپانیه که کرد بجم تا گله کس چون سردان دبستان دا درسین کردی هل بجارتن لمخابن ببرسم ما یعنی به هجتا işte ما مستاتونه امن کاری ما مستا بگیرین işte آوایی که جور به جور آوای دیتره و تفدیگریان yani armanç neko bejam dersa Kurdi bikin dersa helbije. Em ve naxazin ve ki hedef hem ve naxazine. Ev Kurdi ne zaman Kurdi ne tişteki wasana ku mirov helbije. Ne zaman ki biyaniye jder ve hatta peydan kir jibo ku bet zanin deve ku gele Türkiye u Kurd bizanne. دوی ولاتی دا نزدیک 20 میلیون کرد جی. جبوه جی دوی کو اف زمان به زمان سرور، به زمان پرورده، به زمان فرمی. سیدا یعنی تدی راسته اوانا گوترین بیجی البت فکر گلک استان راسته جی. لهله کی جی بو منک سال چوی در دور 20000 خواندکاران سری وی درسی خستیه و فری کردی بونه. هدف پیچه که تک تناب و پروسه خلق آگاهدار بکره هر 2 ساعت بجی جو گاف بگاف اونجی حتی وی داری هاتنه و سرکفتنه و یک وان حتی نه تومار کلیجی گاف بگاف هاتیه هدف پیچه که تک تناب و پروسه بلکه دولت هم بدا ماموسته با هاتنه اقدار کنه پیچه که هجمار کسی کو فری کردیجی دبن زیاده بیا یه بگمان کارن به ویاوی وکی مجاره کی سیاست بدن پیشا خوا و سروی سیاست بکین و ام هنکی گل عالی دا آگاه دار بکی لبله ام هر جوین خدا ده هر کم جوین خدا دما کو ام دچین ناف بجم تا بگر را صحبت دکین دوه هلی دا ذات هم هشیاری دکینه مثلا بجم به واجو ام میتینگی دا
جبو آماده کاری میتینگ دا ام استانبول دا خبات هری آستاجور دام مشاندن مجاره که یک جه افو یعنی خودی زمان خود درکتن خودی چاندا خود درکتن خودی هبونا خود درکتن جبو وجه چی درفت هنکم روف کار بینتنه بوی آوای ذات ام تفگریا لبله ام بیجن تا زمان تشتکی جدا تره چانه دوی که تنه نه سیاست بوی علاقه دار بده ev ser siyaseti dane aslında zaman ser siyaseti tabahi saziyen Kurdistan'ı tabahi saziyen ditire yek de hela vi avayda da xabetin de ko ev be peşengiya wan ev tiştebin ev te meşandın hen daraji ten meşandı zaten كيف فعلت رحنا که گشتی لهم بری هدف از بیجم دوار زمینه نجب و شخصی و اما دزانن اون چواج شرنه خاطرنا او هلوست اول الجیل دوار کردی دا ده مثلا داخیانین هفسروکان دا این او رخنه که مدیا کردیه جی بیا باجم دکار بندخیم مثلا ام دچن همو داخیانی و به ترکی دبن یعنی جی همو خباتن هدفه بهتر ام بیجن به ترکی تنکرن و خالد بیجن چما مثلا دا آسته هری بلند داخیانین و پیشیون گرینگی نادن کردی yani neko em giringiyên adin Kurdî ne Türkiye'de siyaset ekedik ki dixwaze dengê xwe bigihîne rojava Türkiye û gelê Türkiye rast e di siyaseta me da zimanê Tirkî serwer e em vê kêmasiye dibînin ji bo ku em vê kêmasiye jî bê bandor bihêlîne an bêjin te derbas bikîne xebatê me jî hene em bêjin hevserokê me Mîtat Sancar hûn jî dibîne dema dikeve ser dîkê bû axiftinê xwe da hin rûportajê xwe da bêjim te bangawaziyên xwe da zimanê Kurdî bikartîne tinde em bêjin te berdevke HDP Ebru Günay divê hêlê da aydî daxwaniyên çepemeniyê bi Kurdî ditine hemû siyasetmedarê me bêjin wekî Ömer Öcalan wekî hevalê me dîtirê di propagandayê da di ajîtasyonê da zimanê Kurdî pêş têxine em ev du sal û nîv e heta em bêjin pînek me li Kurdistanê da ewdiyekî di saziyên Kurda bi partiyên dîtirê da jî me ewdiyekî ava kir ser zimanê Kurdî ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê serwer di civaka Kurdistanê da di siyaseta Kurdistanê da em xebata pêş têxine di hêlê da siyasetmedarên xwe hevalên xwe ku di nav HDP da siyasetê dikin di hêla dersên Kurdî da di hêla perwerdeyê Kurdî da hevalê me tercih dikin û serlêdan dikine ji bo wê jî hewldanekî heye hewldanekî herî astajûr de heye ama navêt wê wateyê ku çar çare têra biketine dem lazim e gelekî spas hevserokê HDP li İstanbulê heman debede parlamenter beriyê şirneka Ferhat Encû mêvanê me em gelekî spasiyete dikin